Banyak kilo. Thank you very much. Dangan dong, thank you, terima kasih banyak, Oke, thank you thank you, very thank much, baru terima kasih banyak. you. Thank you very much. Masih banyak. Ayo, Mm, soalnya kalau mm. magdutakas lu ber amal Pak, meron sila ron. Holanda Mekel loh, Holanda Mekel, Holanda, gimana aku nggak ketawa Leo? Kata itu habis thank you nih, musuh minta masuk na thank you. Thank you Mas Indonesia nya. Bahasa Indonesia kita sayang. Di rokok kotekku nih mudah, nih rokok udah tua tekku. Tahu, tahu itu pun. Thank you, oke, thank you. Oke. Takut jawab. Jelas coba, jelas coba Leo. Aku pun sudah pusing gitu. Tapi minuman Leo. Pak Gimana John, bisa? Sakwa na kataya. You, you, you Cheng and Ay unang jo merit to siyan kamera Leo. Tintram jo si kalau si kamera. tulang. Tintram si kamera. Doko majo, doko jo hatam, doko jo hatam Leo. Apa? Apanya sayang? Beriban. Doko jo hatam, pakai bahasa Inggris. Oke, thank you, thank you. Selala, okay, thank you. Yeah. Mana? Mo na mana siya mo. Bagay Thank you, mi dok. Doko jo sing. Ay, mau magjaga sa marahay. Dalam chandra natin. Sambil edit dulu semuanya. Nanti mau kulun. Iban Leo, Aku lagi. Oh, Leo. oh, Beriban. Doko jo hatam na asing, na hatam na asing pakai bahasa Inggris. Una kalau na thank you doko ko. Oh, kamu udah makan kamu. Apalah bahasa Inggrisnya itu? Hei, apa yang kita cari? Aliku di hoso na mikilo. Tang Kevin. Ano may jauh. Sombongan Ma Arjo. Leo, Hei, nama risap doh. jangan kau pikir aku merasa sayang. Marisa sayang. Karena aku suka samamu. Tapi udah ada, aku bilang Daripada anak kusuk Leo. kamu sama anakmu berarti nggak suka lagi abang samamu. Oke, thank you, thank you. Mana tangis so? Aku jadi nama kerja udah. Ay, silik na yan. Tahu nggak? Aku nggak tangis. Ay, di yan. Ang sure man na iluna. Tahu? Itu mana mah? Itu mana mah? Oke, lah may lumuyo. Berban lah. Kamu thank you. Ay, selala ka mo. Thank you. Oh, jangan pergi sih deh. Pergi ah, karena berubah. Apanya kau bilang Leo? Saya thank you. Belum makan aja lo stokin. Abang ida ha. Abang ini, Kang. Iya, doa. Ang gue cocok. Belum makan aja Ayo, abang ini, Kang. Oh, Kang. lagi lao. Di Akang ina. Basah do akang. Malo sumim tanggal bakwaro ah. Ba? Malo sumim tanggal bakwaro ah. Lah majo ilumi. Olo abangmu. Ima, Ano tangis sabi? Lah ma tangis. lah may lumia kang lah maamang. Oh, no, no, no. Ako masih baru Aku ya mang. Mate mana ni uting menom Leo. Kang, Leo. Kang. Oh, oh. Hai Eh, Leo.
iya deh leko uang jajannya anak tai. Itu pasti. Oh. Aduh, makanan dia sudah. Ya, Baharwa. Neng Lenonmu? Maksud tuh asa ulian tuh wakangan oni do. Masih Oh, jajan. Leon, Leon. Ulian Leon. 100.000. Dia mana ni Shani? Tak aku udah beda. Tak kok matok kata. Dok, mak. Ileko 100.000. Boleh mana senang saya? 500.000. Aduh, nih 500.000. Nah, Coba. mak. Pala na misalnya Kang. Bawa mga tuang gimana teh? Pilihan nih. Jelas coba, jelas. Jelas jodok ulang. Teh, mau bareng pasti ngotot nakan juga. Malu masih ngotot akan ini. Oh, lu kali. Kang. Oh, Kang. Oh. Ini enak ta. Le jauh makan do anak ta do burtejo. Ini. Nah, tapi ada sahujo dah. Oh, lo Kang, lo. Coba pada Kang. Malah non makatayo Ahmad Honom. Harus buru orang sana nih ngomong. Kalau namek gue. Malo boruta lagi modum. Oh, malo anak tah? Malo anak ta lagi makarejohon PR na. Oh, tapi saya dia teh umurnya anak tadok buruta. Sababo ada Leo, BG Leo. Malo boruta nomor ada lah 16 tahun. Halo. Berarti ya? Oh, enggak, Malo boruta si nomor 2 10 tahun. Malo anak tah? Malo anak ta nomor sada lau 10 tahun. Wah, berarti dulu ya anak tah teh. Jadi malo anak ta siap pudan 20 tahun. Abe? Oke, ngobe Kang. Catat. Anon malo pas live ho husukun dang hafal ho. Hupecat to jadi beriban. Langsung nih Pak, paribat nyale. Oh, lu Pak aku. Selamat ulang tahun Digon. Sama orang tahun Digon. Baca umur muda bang do akal do anak tado baru tado akang tete. Una baga ko tadi sembat ako bisa ada. Jadi ingat dah. Ulang tahun si Digon Rawa nih. Jadi Digon Rawa panjang mau umurmu, sehat mau selalu. Di Batam mangarang mau ti dok. Dok kok matong asa isu di para-para jala hutang di perladian. Besok mau Digon Rawa di Pangaratoan, asa saat tu panggalian. Aku madok emma tutui gara-gara itu sih tak. Udah gara-gara. Iban Leo. Kang. Iya. Kang. Makangkang man nun. Unang kangkang dokon. Kang, abang akan kiamang, abang. Si Bajalia itu udah abang. Ini betul. Unang akang dokon. Kak nimo.
Oke. Itu. Hmm. Unang kang, gabi kang. Nih, ya sebenarnya si kakak kudu baik. Ide tadi. Kak, ini mudah. Olo, o- olo kak, olo kang, oke. Hmm. Si kang, ini musim. Kak, Ngadi ngotobe, ngadi ngotobe umurnya kalengtai. ungang ngabe, oh, nomor kakak teh. Seumur aro to aro. Doko majo, doko majo, doko majo umur saya dia mah. 16. Hmm. 17. Ba narong do mga jari ho. Jangan mau jadi aku kang. Semua kang. Terus, kak nih musik kang. Kakak, kakak, Terus, kakak, habis 10 tolu. kakak. Oh, Wanggi. Mama, Oh, adik. Angin, Ini pasti angin. Oh my God. Agak ya. Jadi habis 10 tolu. Habis 10 tolu umur saya dia mau sih. Ada 10 dulu, 10 apa nih? Habis 10 dulu 14. Kak, serius naman ako to kakak. Oma. Sa may tang tawaro na marang yun. Masih roba na no. Dah, umur ni geleng tay duhudok lagi. Habis 10 tolu saya dia mau sih. 6 tahun. Darang 6 tahun. Benebeho. 10 kak, 10. Habis sih? Walu. Malodo ate, nga di ngetobe. Uingo dua ka anak tayo dua kak. Ay do. Asal mau unang halaman dokon anak tay ni mo alin di ngoto. Oh, pada mo siya tuh uang gimana pa do. Oh, beli besi. Jadi ingat dah. Dah? Oh, lo kak, oh lo. Oh, kak, oke. Hmm. Sogot husukun musing orang ada. Oke, kak. Ocis kang. Ah, di padukon ho. Oh, lo kak, niko tangon ko be kang ano nggak be imur ko mo si Benon. Itu pasti. Kakak. Kak, Atau ngerjoge maju ho, ho bereng. Mare di joho. honor kakak. Selamat siang host. Iya, selamat siang itu. Juga lentai. Lagu Ahdi. Si Manung unay, ujan na mo Sogot. to. Berapa Dia ada terus son. Kak, berapa pungika? Oma, molo oma, buru purba, alenga almarhum. Di mo mak, amarujung hulu di mo mak. Ada pasti. Olo, Bluetooth mode. Langsung mo tahu. mak, ngamarujung olu na bulapi. Oh, ini salah ini kakak may jago. Anak-anak. Beto, alay dong dua anak tagil ate borute dong dua bang. Oh, abang di mana mo siya ba? Pasti. Oh, Jadi kamu kedoko-noko ang game dah. Dia dong. limu, anong abang mo, limu? Jadi suamiku dah ngabang muharoa. Itu makanya udah kok
menjauh kakak aku tuh agak 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 agak